kadi bana betu badi au service wa ma force occulte ya batoka ni mikwa buyons iji mesu bani jitunga ji kumpala to tujitu balomba ne tufuila luse to to ne jitunga ji kwa bija occasion d'Europe to jitunga ji to ji jamu RDC kadi bo amianzu yotu mikese ni itano ni sambombo tuleke est-ce que bubi buji mwa bawani wachi mato baja acheter burele lambo bwa kachero chifu mundu to mubutu tumbianza kachikonso kutoka kutumuntu mwa kuleto Boyokale membre ma président au comité central, président au AMP, il fallait que Zaïrois de père et de mère. Tchena mon boîtier m'a trouvé d'agiter tout. Bantu bantu ni jabu tout. Luka nous l'on le de père et de mère. Voici ma soula ya le kumpala ne carte ba candidat campagne. Toto. Kato ne to tu ni. Badimwa kuta nchinta kumpala kwa mwana Félix. Kakwena candidat na chimuji muji prononcer contre président Félix to. Président Félix toni mpinjo toni mwalo juu toni bakwa bubalwa wakulu seke lwa inyo sacré bisami ko bakwa niba lo opposition c'est la démocratie bakwa buniba lo bya buba indépendance kadi bwa mu inyo sacré muntu wetu ansong uji mulonde vision wa fumo jitunga mu inyo sacré kene mo ku di porter candidat kabijito parce que tout le monde souvent ben nem di wakuna ngenda pero no mukane uji sénateur mu liba liste wa PPRD mu FCC mutu di bombo kene mukulumba modeste baati unyingele moyo uji mu léger ni politicien wa kale wame ni baati fu candidat baati fu mais baati wa ben nomne to bo mu inyo sacré mutu ba loemu tu di bon surtout toi moi di tunga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi nyama kumikolo bo mandat enda afika tono ku 2023 alors quand on a fait que 2028 bon un projet wende udila jibani kuibaka kwa Congo wa Mungalata union sacrée qui parti politique qui regroupement politique lunga nyilo mwena mwabu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi c'est ça le bon sens tu n'as comprendre ba chima to agiter to bon sens nyamne mukwenu jimulumbi kile mukunu bene bijambio bie lwa ito abanyanga na kakesi kaji weulu usanga mitande ne di nai ukebo unu wangati on sinai ujijini mais ça pose un problème kaji mulambi wa bi obi akuje uji mwenze bwani inyo sacré kalam unuambile bwani ndi mutate bikol mubiji mubibije bitu mu FCC cash ne ba deni kamba ya baba tutatishe bikol mu FCC cash de le bon se ba kuita bushi baba bugulwa tusangi shailunga ile tu ya mu inyo sacré non mais comment même si nyumu sénateur eli udi wa PPRD mu FCC mutuvu IDP so yinu totuye IDP so pinje to to tusombo gaba wetu donc bantu ba tu comprendre kako na boalu mo ba tu tambe nungweo tutabalai ulwa lombuta mampulumba après bene kasai ba kongo byanga tu ya bani ngamba ba kongo nyi penser ko diba tonton Martin Fayulu ba nyele mo yikubule mbanze ko diba Muzitu ba premier ministre Muzitu ba nyele mo kabe kaja agité to ba somba ni lutulu ba kuleje bwane après 20 ans ya bene kasai 15 ans wabu ujiku mwana tu deni kamba balo no tu nokole bien pape donc mwana ko ji lufulu le bolo ko est ni mwanda wa volcan bantu fu ko to mwana ma réaction balo ba boss mo internet banga mafika sur place ba ko accompagner bolo bu ko bonze ko est kadile le no ku chika ko balo mbwenze ka nani musulmane ne biji musulu wa chika pa ni musulu wa kasai mayon so manyango ka mishipa eji fu mato konzo est ko tumba ku mo wani pesi ba batangila no ko ba to bika ne bukalenga qui moi ba uju mona différence ya réflexion ya ma communauté nchochachi maman Francine ouais mon monnaie boire même sur le plan wa malo justice ça nous on a ba intérêt mon justice mon communauté nous et ba de ressortissant de kwamba ko bimono ko saito bena kasai mba respectueux ba ma texte ni institution ya ditunga tu ne mujimu mbula mataji mu angate en charge tu tout le monde bwane ba ye lukasa voilà quand on se trouve nous et voilà donc tout respecter institution voilà les différences wadi mona je tu jamalu ni di mona jamalu ja buko abisamba buko mais souci wetu nyeye nous savons que moi dit tout ngam lo ko beta condition ay mais on ne va pas faire le mur de lamentation tu dis long là tu nzai chanzo mu chanzo bane malu anjila enji boalu bunene buko ba di bene tu beta bilumbule le non ba kasayen ba ko to envahir tu dis tout nous envahir ba ruri ma frontière ni tu continues à nous envahir tout nous attention la bonjilo kalamba mbuji kana ni boalu banzem shito akatendie mwenjibwe
je crois ba bapende bena Kasai iba kai kwenu ni bali kusangana Kasai le paradis